Эч нерсе, жөн эле аны алдап жүрдүм да. Ал аябай айбанып турбайбы? Жөнчү, өз арам турасың ба? Менин 10 000 акчам каякта? Что ты врешь? Там всего лишь 3500 и 25 сомов было. Шотко деле жетпей эмес турбайбы? Ой, берем ал акчаңды, берем. Кантип бересиң биякта азыр жүдөп отурсаң? Ал менин ишим кантип берем? Болду, ушпагыла. Айт эми үйүңө жеткиз коелу. Мен жашаган жерим жок да, балдар. Мен мурун жигитимен жашачумун. Можно я у вас останусь, пожалуйста? Ненадолго. Макул. Сүйлөшүп келеличи. Жиндисиңби, кантип макул болдуң? Же кече бизди тоногон унутуп калдыңбы? Кайраттанып кайда бармак эле, жашай берсин да. Тамак сап турса жакшы болот, туурабы? Ошого тамак жасаганын билет дейсиңби? Альбина, курдак жасаганды билесиңби? Конечно, билем. Мына? Ишенбей атам ошо. Балдар, вообще-то тамак жасап, үй жыйнап турса сонун го? Ооба да. Меникинен Белоснежка и 7 гномов кошошуп бартатчы. Не в тему сүйлөбөчү. Тима, хватит мыть, а? Акчаңды берем дедим го, потерпи немножко. Кстати, тебя как зовут? Куба. Кстати, хороший мальчик. Я пошла, пока. Ах, да, меня зовут Карина, а не Альбина. Карина? Марат, могу кийимдерин кийип турайчы. То могу мен үйдө жүргөн неудобно болот атат. Хорошо, мейли. Билесиң да, мен эртең фестивалга кетем. Точно. Буюрса фестивалдан утканга аракет кылам. Эгер утуп калсак, ошону машинага төлөйлү. Байгеси канча? Интернетте $2000 деп жазылып турат. Билетичи канча турат? Эгер автобус менен барсаң, $150. Автобус менен кетем го. Муздак суунун көп ичпесең тамагың ооруп калат. Ой. Аз эле иштим. Куба, давай мен сен менен Кытайга барам. Сени тартып алам зато. Сен кайра сайылбачы. Мога акчаны таап алам. Барса бара берсин да. Жол киреңи тапсаң эле бара бер. Эмнеге? Куба баса. Сен чолдоп аткан акчаң бар беле? 200 бар. $200. Аз карап көрөйүнчү. $200. $200 да. Так, ошондо мен $100 чогултсам как раз турбайбы. Чи Болды? Sen ушунда $200 жүрдүң беле. Байсың го брат. Эмне жазактайсың? Жок. Тамашалай бергилечи, чындап эле бар болчу могу жакта жигиттер. Аха, бул Карина. Карина алды мону. Айтпадымбы брат, жолотпогон деп. Алло. Алло, эже, кандайсыз? Бул мен Тима. Дурак. Где машина? Мен айдап жүргөн болчумун. Атам сени өлтүрөт, эртерээк кел. Кайда жүрөсүң? Балдар менен көлдө болчумун. Көлдө? Сенин мээң иштейби? Кече коноктор келсе кайда качып кеттиң? Келем да. Папа сейчас пьяный. Эгер ойгонсо машинаны издейт. Ты знаешь, что в багажнике? Жок, караган эмесмин. Посмотри, там было много зелени. Папа из Германии привез. Если он узнает, что ты тачку гнал, то тебе конец. Блин. Зелендейби? Машинада акча бар болчу турбайбы? Эми алар ачпаса экен, атам өлтүрөт. Ушул эле жетишпей жатты. Азыр Бека досума чалайынчы. Чалчы. Алло. Салам алейкум. Бека, кандайсың? Бул мен Тима. Брат, мага бир аз акча керек болчу. Берип турбайсың? $200 да. Хорошо, мейли. Эмне дейт? Акча жок дейт. Алло, Рафа, салам алейкум. Кандайсың, брат? Брат, сени... Хорошо. Хорошо. Эмне дейт? Бошобой жатам дейт, калп эле занято болуп калып. Блин,
Акчаны кайдан табабыз, баарын ачып. Балдар, биржага эле барабыз го. Ошактан точно жумуш табылат. Не дейсиңер? Эмне биржага? Мен өмүрүмдө иштеп көрө элекмин. Ман сага бирөө бекер акча берөбү. Иштейсиң? Жок, барбайм. Ал жерден тааныштарым көрсө эмне дейт? Өлтүрсөлөр да барбайм. Келдиңерби? Салам. Салам алейкум балдар. Салам. Кандай балдар? Кандай келдиңизби? Қысқа сигіттен модада макарондар бар. Ол машина жүктейсің, ақшаны аласың. Көрдің? Тез іштерді. Қалам. Алам. Көп алам. Келin, маған макарондар бар, бұлақта жүлі өкілі келin. Сіз кеттіңіз бе? Жақап, көздердіңе оңар. İşteysin sen bak. Benim orada da işte öyle. Давайте onda. Erten bir sefer taş çalalım. Батырақ кел. Жүктөбү, уақыт кетеді, уақыт тез. Достор, мен жоқ болса, мен не қылатын ең? Светі жоқ іштемексіңер. Тұр бол, батырақ кел. Көтер, бол. Лақша алынан соға кел. Тұр бол, іште. Соқпаймын. Тима, өлүштөн кечкеле өтө бересиң. Сен машинаны чыгарып кой, иштейсиң бас. İşte atmayın. Emin boldu жүктөгүлө кет. Болған жүктө сөйлеп болду кеттик акчасын. Батам? Бата жүктөк болду. Сен аны көтөрөсүң. О жеңиле өзүм эле көтөргөн бол бата. Сен боюн көтөрүп алайсың. Қанат балдар. Балдар. Көтөрүшчү андан. Жоқ сүйе, қарабайсың. Biz ele çıkardık. Мен эч жакка эмесмин. Эртең мен өзүм эле жаппадым беле. Кантип жапкандай болгон? İçinde bir dur. Ой, Карина? Карина, Привет, мальчики. sen кантип кирип келдиң? Емді? А чё эле? Ал менин ачкычым го? Мен алып туранчы балдар, силерде башкасы бар го. Андан көрө давайте руки мойте и за стол. Акчаларың сен алдыңбы? Ах, да, точно. Мага керек болуп калды балдар. Бирок. Вот. Бул болсо продуктага көргүнөм. Сен де болсун. Карина, тамак даамдуу болуптур. Рахмат, аш болсун. Соны жасап турсаң айткан болочу балдар. Да. Анчик я билер. Кел мен идишти коеюн. Ой, жок, отура бер өзүң. Сен тамак жасабадың, келем. Ой, эмне болду? Мен жаман акамдарды деле тонойм. У меня есть мечта. Акча топтоп, открыть свою музыкальную группу. Анан на красной дорожке пройтись. Элестетсең мен ак көйнөкчөн, жок, алтын көйнөкчөн жана алтын босоножкачан өтүп баратам по красной дорожке и интервью бератам. Да, это моя музыкальная группа. Ошо? Мечталарың сонун. А какая твоя мечта? Мен буюрса ырчы болгум келет. Ырчы? Анда сага продюсер керек го. О, мен деле постоянно айтып жүрөм продюсер керек деп. Ишенбейт. Көрөсүңөр го, продюсер силе көтөрүлөм. Мына буюрса акырынан орун алып келип атат. Эртең Кытайга кетип атам фестивалга.
Анда бирге иштебейли ба? Мен сага 15% төлөйм. 15% аз го? Нормально. Конечно, аз, брат. Жүр дальше больше, үйдө майрамдайлы. Түрек Қытайға барасың ба? Болбойсың ба? Саат 4 болды. 4? Ертең жатып тұрсалшы. Ерте емес, наоборот. Ерте барған жақсы жүре. Сен ақша таптың уже. Ооба, анан жолдон айтып берем. Анда бетің жуып тұрып жазылып. Мен жуңгам чыгарып болтур. Давай. Балдарды отуп эле ой, мен кат таштап кеттим аларга. Давай кеттик. Эмне тойготтуң? Да 3 саат бар турбай, жата турсак могу үйдө. Да ладно, автобустан деле уктайсың да. Андан кейип эле койчу. Болдуңбу? Сен тартып атасың. Соңку кадр болду зато. Жүр кет. Марат. Сен мендерден акчаны сурайлы алсаң болмок, брат? Да ладно, аны ойотуп эле коюн дедим да. Түшүнөт да ал медиа коюу. Уже башталган го? Да, как раз вовремя келип турасың. Здравствуйте. Меня зовут Арина. Вы Кыргызстана? Да, мы из Кыргызстана. Меня Куба. Рада с вами познакомиться. Вот документ для вас. Вот документ. Да. И ваша комната 202. 202? Да. А куда мы пойдем сейчас? Сюда? Со мной вместе. С вами? Хорошо. Конок топмуш болсо булар. Кандай деп ойлойсуң, Карина, кандай балдар жагат? Карина, сен жактырып калдың аны. Билгем ушуну башында эле. Мен сен атыш эле сурап атам го, брат. Кемин досум аны айта албайм мен чынын айтсам. Барганда көрөбүз деп баарын. Буюрса, фестивалдан утсам да жакшы көрүнүп калып коя. Эми ал фестивалды обязательно утасың да. Эч кейбейлеп аны. Буюрса. Assalamu alaikum, Mauro. Валейкум ассалам. Assalamu alaikum. Валейкум ассалам. Что, с Кыргызстана, да? Да, мы из Кыргызстана. А вы откуда? Из Казахстана. Айо, казаксыңар бы? Да? Менин атым Куба. Аманат. Куба. Бауыржан. Бауыржан. Жакшы. Аманат. Марат, Бауыржан. Силер да фестивалга келдиңерби? Да? Жакшы. А вы что делаете? Да, мен ырдайм. А бул досум болсо мени тартканы келди. Тоже поешь? О, жакшы. Кайсылыр ырдайсыңар? Кайрат Нуртас жазып берген жаңы ан. Сен аны тыңдай элексиң. Так что мы вас сделаем тут. Не дейт? сделаем дейт. Жигиттер. Казак кыргыз бир тууганда бөлүнбөйлү. Не? Казак кыргыз бир Что ты тууган. мне говоришь? Бауыржан, мы что, с ним похожи, что ли? Ты что мне говоришь? Давай отдыхай. Булар эмне болду?
ошо атам. Өчүр коюп сал берчи. Ушинтесиң да аны. Тети креветкадан салып берчи хотя бы. Кайсы монданбы? Ооба. Салкон. Салам, бауырым. Қалайсың? Жакшы өзүң. Салам алейкум. Пацаны, мы тут подумали. В тот раз мы поступили неправильно. И в качестве извинения примите это от нас. Хорошо? Рахмат. И от души съешьте это до конца. Будем Хорошо, лучшими друзьями. Рахмат. Хорошо? Давай. Рахмат, тамар таттуу болсун. Мына сага. Жеп көз бөлүшөлү. Бөл давай. Же өзүң эле жейин деп ойлоп атасың. Давай кет. Креветкадан салдыңбы? Салдым. Бас. Өчүр. Даярсың, Куба? Азыр сен ырдайсың бираздан кийин. Даярла. Бирок ичим ооруат. Айтпай. Сеники да ооруп атабы? Ооба, бүгүн көп тамак жеп алган окшойсуз. Ошондой го. Салам алейкум. Салам. Ну чё, как вы, пацаны? Вкусно еда? Животик не болит? Эмне дейт бул? Туята. Жана булар берген тамакты жеп эле коюш керек болчу. Ай, ёшкин. Бирдемке кошуп салды да алар я. Бумага. Сен ырдайсың да азыр бираздан. Азыр. Сага да керек. Ооба. Жүр кет. Куба. Өтүрсаң аяк артасың. Жүр бассаң кире таланда берчи. Түмен окуучалар эмне кыласың? Жүр, эмне болот я? Что делаешь?